sawa no mubabarire n'abatereje oya ahubwo nyarutse hano nyarutse ubizi no madamu bakwise chuma nagiza nini tipe kwenye ngege byose nziyo we byo twatwaye kandi bose nyatasha nyarutse umviriza bashi nukuri mubabarire ndazi gusanga muzi ibyabaye nta muntu n'umwe muri kino gisagara atazi ibyambaye murazi ko ibintu byanje byose burya nasanze papa ubutunzi yari yarampaye ari ubwo yariyibye murazi ko urubanza baruciye byose bamaze kubitwara ubu nta na cumi mfise byo kubaha ahubwo ni mu byihuse kujya mumureke kumwica uri mufanye n'ibigeze hiyo wese kujya urazi kutumushinga urazi kufinisha ikintu cy'amaraso urazi kufinisha wewe just nuko ndabafinisha mwebwe ndababwiye akazi nabahaye ni mukareke mbeza nakubwira Yesu sina nyamba wana mumakaye teza rumene atigeretswa tuteza rumene nyamba wana mumakaye kazi kunye Umviriza nawe kazibe. Bashaka kutisha amasura yawe wewe. Basi ni mumbabane. Tangiye iki. Je ndabone je. Sawa. Ategere ndabone je. Umviriza. Asinga. Asinga. Oh! Jeu. Dakwele kiti. Dakwele. Wana disho kiti. Wama na yusa chiyo. Nakwenda chiyo. Sawa. Koleksi ya kamera. Teba tukere. Duri. Wana mengele kwe. Jeo. Haleluya. Ego turonge gushimira Imana cyane. Uno munsi kurubanza buno munsi turashimiye batumire bahire bamaze gushika mwamaze gufata ibibazo mukavyagira ego Imana ibahezagire cyane turacarindiriye nakuri batumire twatumiye kugura urubanza no munsi n'urubanza dufite rudasanzwe urubanza rukomeye cyane kandi turashimira cyane umumvisiye ubutumire bwacu bakaba barakunze kugira ngo bashobore kubana natwe muri uru rubanza ndashishikara kuti Imana yacu ibahezagire cyane ndabona n'ubundi abatumire bakomeza kuza turabahaye ikaze mufate ibibanza muvyagire turabishimiye turabakunda hari impamvu twabatumire muri uru rubanza kabisa mwumve muguwe neza aha ibintu bimeze neza cyane kaze muvyagire kubw'icyubahiro cyanyu turabahaye ikaze kandi turabishimiye cyane turacarindiriye abashitsi kandi bahire bashika tukirindiriye n'umutumire wacu w'iteka uno munsi yatumye dushobora gukorera ku bwa runo rubanza kuvuga ku bintu bimeze neza cyane ntiworaba uwaje ku bwa runo rubanza uyu munsi ndazi avuga yuko ati rero agiye mu rubanza ntari bwigere mbona mu buzima bwanjye kuko n'urubanza rutandukanye n'izindi manza mwigeze kuba mwojamo kabisa turabanezerewe niko ndarabashikana mwikaze ubutumire bwacu bigaragaza ko muradufite ku mutima kuko natwe tubiyumvira kandi tubafite ku mutima nuko rero kaze ndabona abantu bakomeza kuza ndashaye muri kwa kaze abatumire bacu ninde abatanye ngaha imyaka neza ubunye bubu turatoka imyaka y'ijana sohoka namwe naguze usohoka urusa kumwana intebe z'abandi icyaro cyiza kandi wisohoke kaze urabona ijya kuza kumubere bisi yose ndariya naguze sohoka mu mwanya mutoya
reka bicarane. umukozi w'Imana reka tumwongere amashimwe umukozi w'Imana adasanzwe kugira ngo adutere iteka aho hari ijambo kumbure ahava atubwira kandi ndazi yuko ijambo ryiza cyane riryoshe ijambo yasigiwe na Muyomba murazi yuko yahora ino ariko ntibyakunze ko abandanya kuguma ino yarongeye kurira indege ariko uko biri kose hari ijambo yasize n'iryo umukozi w'Imana nzamuhaye ikaze rero kaze Yakoze cyane ubwo hanyuma bajya kubuhozagira hano muri cyo kibanza namwe mwese batumire bacu turamushimira cyane ko mu munsi w'iteka n'umusore hejuru umunsi udasanzwe ego ufashe ijambo mu kibanza cy'umushinga nkawe kirazira yatereza kuba ari kino kibanza kugira ngo abe ari we ariko ararongora ibirori by'uno munsi ariko bivanye n'impamvu z'akazi kandi murazi yuko iby'akazi ari iby'akazi nyine kandi abari hanze yatera usubirayo nk'uko baba babimusabye rero yaciye anezera umukozi w'Imana ashima ko nosigara ashira mu ngiro ibyo yari gukora mu gishingo ciwe rero turabashimiye cyane ko witabye ibi bisigaye dushishikaye gusangira umunezero hanyuma murazi yuko ibikorwa byahora byaganiriwe n'uyu musore Frank ariko reka tubaze duhamagara uyundi wita Stone umufashe tumukomere amashyi Stone umufashe tumukomere amashyi menshi cyane amashyi menshi rwose kuri Stone amashyi menshi cyane ego amashyi menshi amashyi kuri we ego araberewe cyane ego araberewe cyane ego kaze ushobora ari prestation ego kaze cyane ntaravuga byinshi kubera ko igikorwa nyamukuru bari basigiye cyari iki kwari ukubashikiriza ugiye gusigarana ubutunzi bwiwe bwose n'ugiye gukurikirana ibintu byiwe byose afise mu gihugu cyacu ndetse n'ibiri hanze aho mu gihugu bibanyi nibazo bikurikirana amatungo yiwe yose nibazo yakurikirana uburyo bagiye kubikurikirana byose rero turamuha ijambo kaze cyane nyakubahwa mukozi w'Imana mwateye iteka ibirori by'uno munsi nyakubahwa muvyeyi wanibarutse banyakubahwa murongo y'amategeko atandukanye mu gihugu cyacu no hanze y'igihugu banyakubahwa muvyeyi w'ibikorwa muri entreprise ya Faraja Business Company banyakubahwa bakire bahire umwe wese ku cyubahiro cy'Imana yamuhaye tugira amahoro tugira amahoro ubumwe umutekano n'iterambere muri sosiyete yacu mu ntara yacu mu gihugu cyacu uno munsi uri hejuru umunsi udasanzwe ku buzima bwanje ni umunsi w'iteka kuba Imana yemeye ko nshika muri kino kibanza ubwa mbere na mbere nuzuye umunezero kandi Imana ndayishimiye cyane mumfashe tuyikomere amashyi
uwa kabiri nshimira ni muyomba wanje bitakunze yuko uno munsi aba ari ngaha bivanye n'amabanga afise hanze y'igihugu, ariko ndamushimiye kuba yanteye iteka kugira ngo nshobore gukurikirana ibikorwa byose by'ama-entreprise yiwe hano mu Burundi no muri East Africa. Mufashe tumwongere amashyi. Ndashimira n'umuntu wese yitanze uko ashoboye. Ntibyari byoroshe, ariko Imana yarabikunze yuko ino munsi dushobora kuba mpagaze imbere y'abanyacyubahiro nkamwe, kandi Imana yarakunze yuko mba umwizigirwa kuri Muyomba, ndetse ikaba intebe iteka. Imana nayo tuyongera amashyi cyane. Ndashimira cyane n'umudamu wanje mwiza yanteye iteka ino munsi. Ubu nibwo sinari kuvuga atahagaze impande yanjye, kuko nimba mubona mpagaze uku nawe ndabimukesha. Imana nyir'amahoro ihezagire umudamu wanje nkunda cyane. Rero nk'abarambiye, sinje kugira ngo ndabakandamize, sinje kugira ngo ntume akazi kagenda nabi, ariko umwe wese muri posta arimo yumve ko akwiye gukora nk'ubikorera, yumve ko atakibazo azogira, yumve ko amahoro ari agiye kuganza muri no entreprise yacu ariyo rwanyu. Sindabarambira rero, ndabashimiye cyane kuba mwakwitavye ndetse mukaza kundera iteka. Nkaba ndangije mvuga ati Imana ibahezagire, gira aho muba mubahwe, gira aho murara muharamuswe. Imana ibarinda akagaye n'agasuzuguro, ariko ibaha ubwenge, urukundo n'amafaranga. Murakoze. Ibirori by'uno munsi biraryoshe cyane. Yego, uwahoze ari mu ndege agira kwigira uyu munsi. Amena. Amena. Mwoyaba. Kuya Imana irakura umuntu mu mukuru ikamwicarikana. Haleluya. Ibirori byacu by'uno munsi birabandanya. Ntabwo ari ibirori bidasanzwe. Ubu rero tugomba tugende mu gatutu. Hama dufate ikinyobwa twiriwe murumva yuko uno munsi ari ibintu biryoshye cyane. Ego, umuntu wese arafata icyo yifuza. Urakoze cyane. Ibiro yateza murabona rekodi mugabo hari igihe yumvira ko rozana kimwe cya kera nkashira ku kubera mama klimatize urumva naho ni muri zungutse cyane. Dore uyu ni jewe nyene cyane mu muntu cyane mu ndo ukuri Imana reka yitwa Imana. Nibutse aho navuye, nibutse aho nari, nibutse jewe uwo nari, n'ukuntu nafatwa mu kibano, ukuntu nafatwa n'abantu bose. Ariko uno munsi jewe nkaba ndamuswa uruganda nkarurya. None kuko nta Imana ikuruhura kandi yarayita mushikana kandi nawe warakoze cyane. Ubu mpamvu benshi ahubwo nanjye ndi nyina wawe yitwa mwabeshe. ubu ni mukandeshe, ubu ni ubwiriye ugera mu modoka muri ndawe yakubwira ko amakampani afise nubwo
yo mama amahoro karibu ya karibu cyane nakubereye umugizi wa nabi yifuza kukwicisha ariko wowe bari gupfa nkaba mbona ukungene wambariye bose ntabwo ndimane kure ku cyaro sohoka genda nawe urashaka sohoka oya wiyebe mu byo udafise mu byo utarondeye ego ubu niwangirika umwana yarumuriwe umwana yarumuriwe bijya byose none numva ibintu binuka reka ababyeyi imwirengagiza ko twazananye gusaba imbabazi jewe umutima wanje ufite amahoro menshi cyane kuko ndatahura ko ibyabaye byategerezwa kuba ndatahura ko neza rirya ryari ishuri nariko ndacamo ry'ubuzima rindegurira icyo rigiro bose kumbure iyo ntaca mu buzima bubi iyo ntabaho mu buzima umuntu wese ashobora kubona yuko busuzuguritse ino munsi simba nitwa uko nitwa ino munsi simba mpagaze aho mpagaze no munsi ariko imana yo ifite neza ibyaha n'abantu benshi bameze nka buri n'abantu benshi bafite amafaranga bakabitunga bagomba kuganiriza abandi bakora ko abandi batakwiye kwitwa abantu yesu ubu usigaye ndera mu mifuko yose ntacyo bitwara imana icyo itarakora si cyo cyotuma kitwima imbaraga zo kwishima kuko ibyo yakoze nicyo byagita birakomeye kandi ibyo izokora nabyo birakomeye ntabwo yagutara none bivuga ko mutubabariye mama aha ni iwawe aha ni ku bana bawe mama mwiyumva amahoro cyane jewe nta kibi na kimwe nigeze n'abahanga kandi nawe tumenye imbere jewe n'abantu no murakoze cyane murakoze cyane murakoze ego urambabarira kamana story jenda kubabarira urakoze kubabarira reka rababwira ku kazi iby'akazi n'umuryango ntibisa mubyo mu muryango wawe kandi ukaba
tubize ndongo pose yawe Rwanda kaza ku kazi kandi mwiyumva neza yuko murakora nk'abikora amafaranga ubuzima nawe uri muyobozi si bwo gutera no nzogufasha nzogufasha afise umutima mubi nawe afise umutima mubi ntabwo ndinagomba n'iki umuntu wongera kimaze kuri jewe so ni ukuri kuvaho ibihe bihindukiye ku buzima bwanje niho niyumviriye kwiyegereza Imana burya abanyama baterwa n'agashamba ninjiye mu rusengero niho numvise ijambo ry'Imana ya munsi bigisha ngo wahiga uwihanganiye n'umugerageza kuko niyamara kurama azohabwa ibyasezerano icyo nibuka ibigeragezo waciyemo nza gusanga kumbe amaherezo y'ibigeragezo umuntu akomeye cyane ahubwo ibigeragezo umuntu acamo iyo byitwayemo neza Imana iramushumbusha n'ibyo yahombye byose rero urakoze cyane kusezerane yuko ugiye kumfasha cyane nanjye Erika yaramuguhebeye